Nathoni pailene ndi gavana Kiraito Murongi na minister Peter Munya ibonekete kwithira bageta na mbere kwithira baina mpathoka na mpatho kinene a na ntubune ndi bwethirite bukireta mierio kathomba paile ba rikana baikingwa tanaro ya Azimio na kirane ndi kirio kana Azimio kwenda ni kwithira iketha boya kuma kiekura nkurukia mana mwanja 80 ira chire ya Meru ende kumbania na uchore babaile babura bukoneka yakabukwithira buku ya kira kinene nikithira de muthe nende bakethira baitikana iria na wekanda chio rutere na kwithira bakiwatana ira amwekenda utetheria Meru na kinya muno kwithira bakiura iria ngwataniro ya Azimio kura ruiro rware tuketha twina ruo rwari kire garo siasa na kuno ithire kwambira irio twa maoni ya kukurukira 40321 kanenya kibugu ithatu ile muna tukethira nende kinya tukithoma ya maoni ya kura twitana mbere na ndeto Oro bwari yayamwe yarankubanganiritie Gavana Kiraito kumeneria regani baki seneta Linturi na mubunge wekuru Kawira Mwangaza akibera utariria ngwechio CS Peter Munya akuria Gavana Kiraito kuthondeka mawatho ya kiamira kithira ati kwiru yarethirite yaikairwa Arimi bamira abiacharo amona atungira kurita maoni ya gurure mawatho ya Meru ya kimera ki Nanga bana mudhomu njoke kumeneria reka ni bakia barakuwa ne baba utuma antube ya kwaraganya kinyamichemanyo yewe Toma thidi oro bweru ari ni Maureen Coleman and get of Phineas imana twithia tukiota na ira mwanka muthiara kinya kiuria ketu kwithira twigurakia kithira ndwa ya CS Munya na Gavana Kiraito yaumba kuremia kuruira nende thoko ya mira ndwa ya Gavana wa Meru na kinya minister wa urimi no Kiraito ma kinya kona thoko ya mira ukethira kwechera ira 40321 nona mbero kithira nende tumaira otwa moni yaku ndato chero the moikambiriria daicho chiongwa Gavana wa Meru Kiraito Murongi na ureiti mutungeria wekuru Kawira Mwangaza utaririo tumirwa kigina kia gaf kiretha ira kia ya wo mwaka Kiraito nende akiaria rira gutirimanite na atungeria bwa Igembe South ntere chekiego irware na ithirite akiwa Kawira Mwangaza naremi gutetera Meru mbunge akimuringanithia na utungeria nende bo mubunge wa Ukabere Florence Kajuju Kiraito nkurukina minete senator mitheka ure kinyawe wa kwenda gite kiongabana Meru agiwa ati na kwa area Meru ni ontumeria imekai mithiru nethera ikatha utungeria bokia no nende kakuthira aibumenera kia Dennis Mugendi na utwachio Ujo ni Gavana wa Meru Kiraito Murongi munini wawe Titus Tochio na njuri ya tongiria bangi ba mukiritwe kiunene ni mangirija akariba Igembe South kieni negia sukuru ya Igembe campus kiegoi ntirimano nayo bajukitie kanyana kwarania kiukuru mantu jegie witi na mbere buria abathithiritie na buria bakwenda eta na mbere kubathithiria bamuthura kithurano negi kikijite katojokia ngatho bwana Gavana nonto bango era tuonete Then Kobera University does not lack political will because Kiraito Murongi has political will for this university. Kila giteo ni just one hall. Ona tuaka nyombeu then eje Gethero University College. Nano nto nyombete yaki nenda bu support kile project ila bwana tuthie Igembe South. Twake nyombe nene aja buga nkaria na ntucho no munene ombesa tuite milioni 30 twake nyombe ikwira ni kwenda gwako halafu university ukire na mugambo jumwe betikaniritie na kuwa bakarungama nawe kure kana kware mawe to kwando methe bedroom Kiraito na bedroom Kiraito yagaru ndakasi ambunge na ndakasi mawa akorona baba mwati wa bedroom na bwa akoro mutumuraga mulangeti aya mawa karara na baadwe bitu endrake anto bamira batiendraye mainge bendra thoko emirake yethire buri yau yange tukathithia lakini manto yara ya tori aretie ni yamwe kura yira regulation sheria ikworo amurimi uyu kuona omira na boto rai corona twa kwa pio kwa ya
Number 1, ukethira ukienda kwithira wina kanasari ka ukiritanta nemira ai owe no mwanko re license emira lo yantu betu oni onkwenda tu atire loi tore aneni acaria ibo kwenda tore anacaria ibo kwenda tore anacaria kenda twera mbangire meneta wangirikacha no mwana to ete withindro caria na kiraito ete are anara wire aeta koti kenda tumba batwe tutekirwa murio yo na berite nkruki ni baisirie bwega ciegi ashindani nawe takawira mwangaza na mithika rinturi bare na bugutegere tubwega bate kubwa gutongeria county iji mwekuru areo ajeta bishop utokora bonya bishop inyomwe utokora mwana na mutongere kinyore ko utokora mwana na MCA utokora mwana na MP utokora mwana na mutongere wekuru atenanga na mukoro kenyima wakeringa wandende muntu ambaite demero berlanto beto ibo kana ngaba na yole yanto beto kinyara bara bocho idebe presidence bete na baruto bate yako na baraila bora mona nyana bo bora manyana mezo national government ignore ko sasa taendesha mero namna gani yanto beto torane ni uma no kuona 63 million era ya mwaka o constituency every to the kiona constituency 9 million I mean 7 million the constituency kenda meaka tano every to go anan candidate every constituency 35 million ikambe saudi bona 35 million echiakie ibona the mandibute ile kure akawara yanto ibona the mandibute 35 million ibona the merekite 35 million ito ena mwekuru to Florence Kajuju atari women rep a member of parliament ataterete mira mwankatu ike mwankaraden kawira buregwa alitie manto mira buregwa alitie manto barabara miaka 5 mbunge miaka 5 edhirite mbunge wige twalitie kwa akiuga gate imanto alikuwa teterete miru manto ya ndugu yangu simi sitaki kuongea ndali senator kinywe na rais senator uno nontora yenu nibo muje nkurukie kwa sidio ebo muje nkurukie kwa sitaki kuongea mambo yake ende babona TV ne ibona akiuga thikale kirete murungeni itetengo ibo wega nena era kera nunkireri Dennis Mugendi, Weru TV, Kiegoi wandini ya Kiegoi Antobochio, Gembe South, County ya Meru. Ona kiri manzo na yogina minister warimi Peter Munya na uri tiengaba na kiraito kidra na wiku atianiri ni mawando ya mira edira kibuta kenendi yake yarako na yakaguna arimi ba mira akiariente richebore na aragu kinyiti ndiunga yekie yeruare Munya arirangaba na kiraito atige kumwekida nyontu gutikyo nende bakwida baichinda na ira campaign ne cha mwaka yo mwabo yane ndemero yemira yedireti akioneka kwara mirukuru baile ba kinyakidira kwa no wirigiro pongatano yo kinyakidira bare bondekire rwanyiro azimio CS Munya nako diatene natungire bangi bazimia ari omurino mutungeri wa kyama kya Jubilee kinotiga tobu tabura nende tukuda tukimenyeza kwa ne mawira kirigia Batongere bazimio la umoja kaunti ya Meru batongere tenu waziri ori Peter Munya mporo wa bore mubungo wa bore ukanyuma jawe kinoti gatobu gatega atongere bangi kadomba ne bagitete ndio ngayo taunini ya Ruiri na ari wa mwana kisima gisione ke bore na arabaringirete ndebe murengo jwa azimio la umoja wa mwana Raila Odinga gotweka rais ithurana ne mwanga jojo Antobabore, azimio na alisawasawa. Kura kwa baba ni kura kwa Munya. No ndinkuromba kure kwa na nkeromba kura ya Raila Amolo Odinga. Tobeto bokore rwa mheshimiwa Mbete. Anekeri mbego ya pamba. Iwasiri Peter Munya. Kwa wakwenda kuboramba antobaro ini. Hawa geto kandere ya wako. Pamba kuendelea kwayo ikoringira azimio kura kenda ya waziri Peter Munya
Geteka minista. Watu wetu lazima tutare masabu. Thirikari terietwa. Thirikari maendeleo. Turenda thirikari tugakinyaira. Thirikari mugantuma ikamenya waziri Peter Munyare aria ngeta murombere kura nayo nikane. Ikamenya waziri Peter Munya ai waziri ndeta ngamuromba rozi na rukonekana. Nande watanao tukaga kuinga ilo ninga kura na getekera munyanya ngetere kugangirigata. Tukala mwenga kura elwatanao anajua kwa yaku wekwa anambamba wekwa anamera wekwa anapareto wekwa anamayani wekwa keke na mana netongia ila amalo kura tarehe kenda na tarehe 10 Minister of Agriculture and Cooperative akabla ale pita na bilao munya ndivyo tubatua burigera hilo ndinga kura twebi mantu barabange bakuromba kura ya president uno mutoro amerete kya makira ko yetu Kenya kuisha tukono obwa kana kroambeke dira nikiri ndionga iji nare mpathu gati ga CS Peter Munya na ngavana wa Meru kirito murungi cionekania gwita na mbere kwa arama atongere bakiuria kirito kurekana na Munya nawe Munya akiuria kirito kurwanda wase ngavana na kurekana nawe na kiri mantu ja giciria cia mira kwethirwo atigwiritwe nicio athithia mawatho jawe ari wengwa Nkenda kuwa Munya atakwenda ngavana Eteka Munya nekewa na toki asinia kurwera taiki kenda kazuga ilo ndinga Aye mama Omane na je mama Oya kafanya wakambwa Tebi na uwae Iwewe hosingu Ni bakere tu wangu roinda ande kereteria itebui Tia mera Ataitaka ande kaibui O mwire tia ande kana nganga banoka useno ambakeria ni naite atata mangangane athine yawe ketha kwandika itebui yo ntu wotho uthomere batu tithomi tukwandika imbi thina nere ko ketha ni thoki tutapwidi kabua tinda iko wapi rutere rurungi Mike Makarina uria ni mukarigite wa antu bari na mawathe kaunti ya Meru na gutongeretie atongeria bangi wamwe na nduki mbithi ya gwati mbaru murengo jwa Azimio la Umoja kuringira Raila Odinga ndeve nterese kianja itigania West sababu wao wako ready kufanya kazi na watoto wetu. Ruto wakati alisimama Kasarani alisema akisashikua usukani siku ya kwanza pap mtu wa kwanza kwenda nyumbani ni DCI Kinoti. Kinoti mumeona ile kazi amesaidia naye walemavu. Tumepea walemavu chakula, wheelchairs kupitia kwa huyo mtoto wetu. Mpigieni makofi. Mumeona Munya, hata kama unasikianga nikikosoa Munya, kazi ile Munya amefanyia wa Meru. Ni mtoto wetu. Ituwatanire ende. Yuki kwenda kuwatanira. Magari na network. Kambuere kirabo ageta na kabusa lenzi mwanko tuko. Nkiripotera Weru TV kuma Ruiru gicigoone kia Buri mbita mawira kirigia Kiteno kau na bwarimi na kinya biachara bamira baigembe ibakuria thirikari kuba mauritani ya mawatho yane ndera nende othirete akioneka gutonya siasa biachara bana kinyare mibana ende bakiura kia siasa batike gutonya siasa mantune yara bakwetha bakiuga babateire kwithira bakia mbere mauritani riu bakamena baketha bakirwa maira ntobuthirete bwekare kori mawatho yathirete ayuka kinya mero kumantere mwanya chegi siasa ya bura Nicholas Jabari autumenyethia kakugwa kintu kira kiru ya wakyo ikintu kira kina maana na sumere kabwa no monka yigiroko mwankine naibu kuri mwanka athaino iguru ure magwatho marieru mamarikitie na kurutwa makonenie na kurungamira uringi biashara abomera wamwe na urimi ibwayo maoni nkurani makirutagwa ni atongeria mwanya wamwe na kinya akari ende akari ibakengo na baba kiruta amaoni imao mwanya makonenie na sheria ino sarieu ithethuki ni bui nontu tugagwa batu sarieu itebui antu abano banene betu nibo beta guturiria thoko tubati witigiria sarieu na tukogwa kirito na rekane na kwenda guturuthania na mantu ya mira tuthiaturi baba tuthiatera mira no tutiba so mantu amaingi kirito agariria mira itonete ya maingi muno ya tebui ke siasa yu ke sheria yu na kwa hivyo ito expected kuona kinya baba kuproposwa bato senseria bakarinde beto era anate siasa nzangwa inonto nobo basainire
na obau iba tureterere kebishi batwire bwega saria ira igobwethwo thai woni nkoromba waziri Munya wa sarire igabwethwa turetero turarimi bamera tuthome tumenye imbi byongwa tukwirirwa na ndonya twaro saria igobwethwa isaria otegwelewa imbi isaria otamenya na dawo etigerige undu kiaitu naria kando batu na tutengere kinya thoko turia muune toipo tutekwenda manto gitu ingilia manto amira akiwanga isaria tutaku kuyasinye mwananchi utesaria rara kayile mwananchi kiaitu raka kuingilia manto amira to ingilia manto ikwasie na irio nore kana batwe no na kuri enogu akariba baiba kuromba thoko oyemera etikathi na mbena gwikirwo asiasa no endene thina mbena kuthingatirwa mwanka ayoneke mira yetu mweri omwanja tariki 5 twitayarishe ikanjira wita na baka na musemanio raisio o Somalia no Kenya batirimana mira yetu yanjiro sabiri salama ke mebango erereo ke thirikari yetu ibo ntoto skuru mwana Munya tukawibo eja no ntoba kwithura kinya yara kiraito araririe ya kuthuke ndwari cia Munya kiraito na arathuka cio no kiraito ina ndo ciake mwanya kiraito gabati kuria kando ndwene ciake cia siasa Munya no agendelea no ndo ciake cio turwira kimira ndoi kaukuma sumira ene cio cia ya oyindwa sikia cia ukuma sumira ene kwa mira eta ina London na mwangera thai mira eta London ni eta cia ntoba bainge muno nende thai turira Munyaga mama Munya eta dia akamama na dia tele thoko ire inge kuma Akengo Igembe Central Beton Class Chabari na ngina kuna wandi ya kithine ndini moya wandi thano chiatiania west na irane ndi chitirete chekujira kyo chinani bone ne wagite kya MCA irena kura ngiri 16 na maana mugwanja kenda ura wa MCA wandi nende turibiyetirikiana wanende Dr. Devin Kaidi abonde bakenda kura yi etirikiane ari muruiri ne tikinda kya makenge na Dr. Kaidi ari kamene kya UDA kama kya bas na kyo kinyakyo etetirete ketia wome araketirete kekirita kinyakyo muruiri uwaiteke imbeterete nkilungane ndentere na kene kechunje kebitato na kemudia kerono nkindano yakithi Rivi yatirikia na kirete wera nebo kudhiria dhina ya rui akiwa ninyeleti ya kari kwa kaita na nende atenda kona bobu gita na mbere kwina dhina rui serious na dhina rui akithi ni moya ilan kwenda kwa Andres no tokinya wondi fundire no 20 million no njo kudura ithima biele pa financial year na ngabana nwe aku flagship do mtek jaga kudura ithima bidato ke want every financial year ngakudura biele tokana dona ithima bitano akithi tugakuta dona ithima bitano akithi ontura tukudira thina no tondoi cha mera tie thina muno cha mipipe mara ni tukangira utumba kuri maneo bwega na witana mbere na kuwa kinyatira na gukiria mwakithi na njira ya urimi bo mario brawete nende utiachirio muchi na irire batire kwithira rikibaguna kaile la utenje tegirio kinyemwe lakini irio bibia tukirio ke oturago kuro kinye chiringi gana lakini ngwenda kona kwena dry ya chestima na kwena dry ya cheriwa uitanga idio bio can dry wa pack bia eta ome wanu ke inchi kilo emwe no uro nyana 500 shillings kirimi manyuki Antonia kie nedirete akiarera kiawe yabokiri anto bakuru arawite bane ndini bakethira kimurika bo kadha kendo tira ibakwithira baichukira kia kanga bwethia center na center azina junda jibwethia jethe jecho julikaira antoba na njira reko na njira kwethira antoba benya center ira kwa kuru batu baicho tuma mekwa na mekwa yanto ibona yakindu kitena kindu kya maana kwa yakuru baicho weja mete anditangi na nyamete yethoka into bibe to bwethia center bage ya ndo au babwethi into bibi ya eta bigendwa na thokone biendwa na thokone anto babatenda ke kuria bagiromba bakona at least nyakindu kyo batethia augite ni kagita nendeka kariba bakithi uchala mukariwa wandiu uranende thirite aturana kia nabo na kona mathina yaraba ukulukira ndo aya no ndo ina mbecha tukaujilia rwero muringira kura bandae mundora eta tutekoro mona ringi
na onderi wa nonto onderi area ndirara na ndo agethe na twaukirira na ndo agethe wo inkomenya mathina ya agethe na inkomenya bia biombe biotethia agethe niwe mwenda ithile urarungamiri na kiama kia bas na kirete wira nebo kuthangia kirana ochuira ruiro akariba wandi muno ntukimbithi nguhi akiwa baraba ingine ndi nibethirite bakireka kia mathomo ende nguhi ethire kia ya mpanga ndi baromba ibampe kanyaka kenda ndatonya thirikari-ine ritwa riakwa rinene mbitha ndi na ritwa rinene mbita kampani ni nyingi na thirikari ya county government menyoba lubira ngui ni arauite kinya rui ni kintu akethira kimurika abo kadhaa amwe na barabara cha wandiu iracionekete kwithira chieteanila kuwa rui na ruo rukioneka rutiukinyila antu bonthe nya barabara na tukaelia ndui tukaeli ngumea kwina issues nyingi muno inya cia ndui nya ithima bina byo nonto ba mzio to no kwithara yana thirikari ithima bimo bitithira bi functional kithima yake bainda fuatelera kithuki kibua idoro indari na antu ba mwile kithima kia mwile kiathukire na igyo nkweria ku request accounting government na mbere jofuatilia kithima kina yokibua na ntura iringi na juite na roi chombe na jo tukaomba kuona tu ba provide roi kena mantu yetu ya sawa na antu yetu ba kithiba karabwega na kire mantu yegie machibitari ndeni awandi awite chibitari yechiekuo ende kwino batu bo kwithira chigite tha Rwanda cha na kwithira nende kibuthira kwa kendo tungatira akariboya onto abo kwithira bagita kura yakwa mukira utungata bo mantu ya chibitari chietu obora location ena chibitari yele dispensary yele nende bran kwenda kwira antu betu angondo bera dispensary ile irio tukwenda jethira agiji structures itukwenda kuona kethira i department kana unit ile itekwa ketha dental unit ketha na x-ray tumba kuona maternity tumba kuona chibitari ira tumba wikira lab kwejuite na lab tumba wikira ende kira kitiere ne kuringa kura nora kethira ikuluka ati kababonde ethira kimurika wa kithira umaka ingia mawira na yakie kana atingi ontubo na nikumira unende tuketha tukiona kanya kakuno kaende inchokerete nanda twingi Beta wa Medika Lenturi. Beta wa Linda Kiome Gitonga. Beta wa Kathuri Murungi. Ndiromba gitike ngabano wa Meru tureto garuruku Meru. Ekoro ayuthi na tubonze ba Meru tugwate nimbaru ikenda tumba kwitira tubeto ba Meru muke. Ndiromba gitike seneta wa Meru kenda mpumba kuleta mbezi nyingi kumanale ya kwa thirikari nene chumba gwitira Meru ngugi na ngaikaria buru uri ikomba gwita ngugi uri ciathiri ni sheria. Tingira Meru kwanza kura tureto garuruku Meru. Anto beto bakira ngondu bita wa Jennifer Kakankonini kana mama Empress nini nkorombe etikia MC akira ngondu wonde tariki 9 mweri wa 8 inchiritaniritie ukuritira ngui ngakikisa sibitari cietu ciena ndawa mwana wa kira ngondu athome mo youth mwekoro ntiwa na antu ba mawathe ngakikisa bakwa empowered na maendeleo yangi ya maingi ningukuromba na itiyo kinene ondingire kureku tukuria kira ngondu turi amwe raundi MCA ni mama, chagua maendeleo. Wenda ntomeri ya kuta eje ringa thimo namba 0705 247786. Mugeni Antobabori constituency na Meru Bonde. Betagwa Kenneth Kiome Maitethia, orokoromba kura cha MP na kiama kia KRP kana Kenya Reform Party. Niko boromba na giteo sana bombe kura chenu tariki 9 mwezi wa 8 nikena pomba gutwika ndomba yenu ara mbunge roka bwitira ngugi na kuboretera utongeria bubwero ndina kioneki gikinene sana gegukiria ayuthi betu akoro ekoro enyanto barabonde bena mawathe ndene ya Bori constituency pomba kura chenu komba kwethira kinyeria mantuja kithomo
guchwira youth beto ngugi gukiria urimi kuthithia barabara cietu kuboretera roje o amwe na kugwatanira na thirikari ya county government nikenda twakikisha cibitari cietu ciina dawa. Kura yaku ya MP Bore tariki 9 ni ituike ya Kenneth Kiome Maitethia. Urathimo uritingo gibwa ichunche biaku bia mwire turiongire Mount Everest Nutrition Clinic tukuthithirie ithimi bia kinande no kwenda kumenya conditions cia itema nkoro mauri mendende na joints prostate nyomba yo chiari kana kinya kumenya kaumo kamurimo mwirine jwaku. Mount Everest Nutrition Clinic turiaja ni untu bwaku ni turigitaga mirimo ja arthritis na joint pains, diabetes, infertility, H pylori, ulcers, acidity na jangi kathumba na gute side effects. Turiongire Meru Town au main stage, Sara Plaza, ground floor, room number 10. Kugwata nteto nkuruki, turingire thimu gukurukira number 0724 665329 kana 0733 282 849. Karibu sana hospitali zetu za Mount Everest, kuwa tukikutibu na madawa ambazo tunasema ni 100% bila kemikali, yani 100% natural. Wakati wako ni huu uweze kutembelea hospitali za Mount Everest. Yetu sako ni okugwata ogeni kire M-Banking na rana weke muthithu gukurukira pay bill yetu irete na marei nayo ni 512100 na kulita gukurukira thimu uri guntu kunthe inya *691# kire thimu yaku kugwata utungata bwetu kire getu cash itwejanaga motungata tajaja kurita mbesha gutega mbesha ciaku gwikira mbesha kuma kire M-Pesa gwita kire account ya Fosa shares kana gwika muthithu jo retire kwewa mukobo transfer mbesha kuma banki yanku weta ingi kugura airtime na jangi maingi kumenya manto nkoroki arandire na atuko kurokera info@yetusako.co.ke kana turingira thimo kurokera 0111038000 kana mutandao nejwetu www.yetusako.co.ke. Yetusako, your success, our pride. You want the ultimate entertainment package? Look no further. By renewing your StarTimes subscription today, you get the most comprehensive family entertainment. Simply go to M-Pesa menu, select Lipa na M-Pesa, then pay bill option 585858, followed by your smart card number and bouquet amount. Then enter your PIN and press OK. You can then switch on to any STV or Pang channel and wait for 5 minutes for channel's activation of your bouquet. For more details, call us on 0719 077 077. Stay tuned for more family entertainment only on StarTimes. Unga nyororo kwa ugali moto keto kwa masongo basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama charaha Mimi ni Bahati. Walinijua kama mtoto wa mama. Siku hizi wananiita mtoto wa Kafagara. Ni unga nyororo, nyeupe, inanukia na inapatikana kote nchini. Kwa raha familia natumia unga wa Raha Premium Kafagara. Noe ngavana uri okurukite kigerio gweta na mbere gutungata Meru mukondo jwaire gavana Kiraitu Murungi nethiritwe akirikithia Ngugi Kathumba wathanine bwawe na aria miturire ya Meru igarukite bunene. Meru County to privileged kwithira nya twina ICU as a public hospital. Ndire learn up and down ikigura oxygen na nyuki thaino twina oxygen plant ya capacity ya 480 liters per minute. Ana Kiraitu anjukirie na arisabu ya unda bidhia masonary. Mimi ni product ya Kiraitu. Nilifanya electrical, nikaenda sasa nafanya Southern Sudan. Atulika nenda na tukaona barabara na tukaona maendeleo ya tena mbele yao. Ya Meru Kiraitu Murungi gavana turado ota seroli lava nanti na ata nanti yo karamba nanti yo wa kundu kiboyo kemwe kinya watu tole je watu ko anda komba kuona kana roi lakini
ikure ile kuona roi ikure makala ikonye chibuye ngoko ngawata ngoko ngeta nkendia ngona mbesa kuto ukoria tumurandi yo araturetere yo amburi yoga tukiria Gavana Kiraito Moronge ageretwe akuruka na etekua Kiraito Moronge Kiraito Moronge Kiraito Moronge mero Bueno, ntuba kwithiretite na mbere kuwatanira na batu kenda tuchietu na tuchokerani atinende ura wari mukiamo nkiama ya rumuna ngwataniro ya NCIC Professor Gitile na itule nedirite akira KCS Peter Munya gutia ni buruma watho ya mira akiwa nende yatedirite kinya ya keguna mubrimi kana mubiachara nedile ariwa kutewa mira edira kirima wana ugoti na ikimira bingi taikwa chinende bitikudira bita ero ugoti bo ariwa kinya kedira CS Munya na ugete bakedira bakele kiontobore ingi ni mawatho yomba gutuma orimi bukedira kinyabu kinyela kwa punene na kinyato kwekethira kiremana kia Bonfils Mongera nandatoi na joma watho jamiru jamirano jenderete kwa mukirore gani waruaru wa buruntu kwenaro lecture munene wa Matimidi University Professor Gitule na Itore orea werite ministeri meja ndiguru ne Kenya bona Peter Munya atike konya marerimi na biashara bamira na njira ya kuthiguriro ne bire batweria kumakiri mulimo wa corona na nyankoroki kuingiro thoko matho yau yatibui matho yau yakathugia biashara mira utemenya kuwa biashara mira ni ururwe license ya kwanda license ya kwendia kana license kinya kubwithia atea kakwende tukorinio license ya mayani ya Kericho na mayani ya Imero kuwende nte maiba bandikete sheria nu bandikete sheria ure ne ando bantu bamira Professor Naitule akenderia na atalirito kimira kikemira kagitene gaka gite kwenda motho ja kugitro goti nonto kinyimira bibi bingi bre ni cash crop bite kugiterwa chari ume ka inyelia nto banyambene bonga me kitha nogoro ori new license o mwaka ya botu renew jangare ko ka renew license ya kwanda ithungu ukari renew license kurithia ng'ambe ukari renew license ya kwanda kawa ukari renew license ya kwanda mayani utako ni makosa yeu reu Korokiejo aruga Minister Peter Munya na bati gotia komakiarimi na biashara ati mpathwire shumirite kura mathoja ja mira ikethura cietuma thokore batere kwethura rugoka tariki 5 ithiro erima ote relationship ya charia u cha mira na kurura mira tariki 5 the wi mwanya no mwanga kithagwe ba charia kithagwe agreement chia kuringa biashara ikarau ate Kenya na Somalia no chiendelee otebore antu bakabwethia babwethia ontu bwa charia yu babwethia ndi chia chenere guo ite kwa affect bobwe bwa kenda bwa 10 buheringira mushumari jo mothia na Itule ni makosa kutumira program cha thirikari chia chene kinya charia ite wetekeria nonto charia eriwa kethai project cha thirikari ni project iburi kwethira irio kinya kwethira kutena election nke report na Ntosheru TV kumaja kingina ngine Nairobi mbita Bonfils Mongera Mawatho ya mirane ndi ethirite kukikia siasa inene kaunti ya Meru na kugaukania kinyari inge bunene kambia CS Peter Munya na Gavana Kiraito Moronge nyuma ya Gavana Kiraito kuga akethira gita koti kureana mawatho yane ndi Gavana Kiraito akiuga ni akwithira yakinyela kia murimi na mubiachara nwe CS Munya arioganio nende yakethira gitethira kia urimi bo kwithira boyukira ya moyara ya kwithira kirana nayo nende kiri mawatho yani amona witithia bogoti na kinya barua iri kwithira ikendeka baba na mama ne salamu sa Azimio Rea kiama Azimio bonekete kugambia Meru kendo ketha bwe ya kithurano netwitite kiuthiki nende kikoneka kulithana kiankuru kithi na yonthe nende kioneka kumira kiri mawatho ya Meru ya Minister Munya akiaria enterechia yembe na ugite mawatho yario kenda utetheria nende kuria thoko cha umeandhiguru regulations nacio kia guchukura
Kiabo chungura itena thina nikachikwende kana mugatwe twina regulations kenda tumba huku mathoko yao. No tege muremi akariwa wenda kwa kone tesa zawo to minister kandi rauma Antoni Akie kiraito nwethira kiuga mwingi yotethira kinyayo geta wa kwariria mawatho ya na kuwe atikwithira aya watambaru bara kurukaia sheria cia majani na kaua ibadhiruka na ndege untu kunde ndene miru ibariongere alima majani na alima kaua wakibora ya maoni yao indi ntirona badhiruka na ndege kana na maguru wakara ya alima mira munyanu akiolota kiraito murungi oringi na kuwa kira kikwenye ilia mira ne thirikari akaunti oria urite nende muthoni okie ake kuri yaremi nontu nuo kwithira webanyelakia na ti ministry yake oremi mutako ya ruare regulation irareo regulation iko muri yuachio utege muri miaka ni yua hii ari mbere ya kwithia county Gavana kiraito kero aria rokio kairi na uete kinyawe ni murimi ende kiremunya abwethia untu bokenda kuringa siasa na tikutiera arimi bakimera kiba kwethira bakegunika. Gavana titikiria sheria ikuruko shamira na ande aja uju na ntonete sheria yu na riba mira bate consulted na ere gwitwa public participation. Era katiba yugete no mankedi dio mbere sheria kurukwa itithithitwe kodo wa sheria yu itenama ikinyume ya katiba Okonie kuchwa thoko ya nthiguru ya Somalia ntereche Mogadishu akiaria munya auetewe nwethirite ageta kuchwa thoko ontobrane ndekere itu nwethirite akioneka kumeneria ariko myakwe bagorere mnoto weta Mogadishu batari kuo kwe bagorere na inya ene methoro unyo ere kabote kuona bwe munya mononkorokina gwetete na kuga gwe atikoma kwa imato ba Kenya bagikumia mono sasa bamiru bakiwe baraguria thoko Somalia na thirikari iranthuku ya Somalia raritiro na batugwetera kinya agreement yu yandikwa ni kenda tumba kunemera bwega ibagwete bakunya mereka mbire kwenda ntukwiriku na nyana batije abonde baikingwataniro ya Azimio kioria niri kithira nende bakawatanira guchwa kura charwangiru kana na bakethira bayukira kiando ayo yakimuchieni yumuchi wa county ya Meru na myokiria uru no tira nende Azimio ite kwithira yeketha bure kwirigira Gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki na meneretie aregani baki akiuga ni bo bautuma ndakanende kwithira igeta akoragania michemanio yeke Gavana Njoki oro kwenda kibindi kebile na tigiti ya kiama kia UDA ethirite nende akiritie yakire akari ikindionga yeke achuke gamba ng'ombe bera wita mara na repethirite bakithiatana na kiama kathomba amwe na ora chalite munini wa Kenyaga Muisraeli ora kwa kinyaine ndia kethira ijuma kikendo tira na kuba kubwithia wathani bokutha bugeta na mbere mondike twandeto Samuel Gaishima katumenyithio Njo Melo Munde mugithi wa chiacha wa kiama kia UDA utongeretwe i gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Muthomi Njoki ndeni ya gichigo bunge ya chuka gamba ng'ombe wambiritie nterecha iga matundu wadia gamba ng'ombe bakurukira nterecha kambandi wadia mugwe na nyumani baringaniria gichigo bunge kia Mara nterecha matinia wadia Mitheru na mwicho nterecha cha Kanyinga wadia Ganga. Michemanio ino Aranjoki ameneretie achindani bake gitini giki kia ugavana akiugaga iba gutuma mbeo mbithi kureta wagibwathiri michemanio yake alitwara laini mathukie laini kenda mocha mbejiri kurenganirwa no nduniki yao atene mbeca cia wira atene mbeca cia kuruta wira nicho mukunenge labi etebo Cibitare tebo tebo mbeo tena sio embe ya ng'ombe ile magana mana we nayo
na nenkanirite mukana akiugaga barabaka watikana bagiukia nkububania taino bakaona runkure anatema urenda kachia kwa ino cha security mbere ne nyamba kumatigira kama mama ni mama konyanga konyanga Njuki natongoreretie mboto ino kumeneria muchindani wake giteni giki kia ugavana Profesa Erastus Njoka nuntu bogutuma uchore bwagichiacha naura agochwa gitiga usenita naura ari gavana agumbereni Samuel Mbaeragwa bakiuga utongoria bwaragwa botatigira akariba kaunti ino kiguninu akiriku tambira muntu makuthiruka nake uria wari gavana tene kathwana no ndingia we watwikiri atari ari mwega muno tamunio gintu giake kimoguku kimwe kurigio kiriku ndonduga raundi ndiu na ndio kitharakani yonde na tutigana ko inge wanja tokera gwatere kwe mtongia agatuleta into kwe bwaro de taboko saitani asi mundu wa kuona rungi seneta ni ntamwe winya tharaka ntamuona no akari onga ugakiwa karakari yeye Muisraeli akari utarwame gitege yaku urekana na Muisraeli na urekana na ngabana Njoki noe munini wa Njoki rwironi ruru Wilson Derebia nyaga Muisraeli ariuga kiudha tena nkujanio irayigitwireo gatigati ka Njoki na munini wa gavana wa Kigitaka Engineer Francis Nyamukawima we agatigira ati kuri na ngwataniro gatigati gake na gavana Njoki mani yo mtongo lingira siasa no ntone wa appointing authority nenga bana Njoki na nkamutira na ndemugwete toiki bia kugwagwa kana tesa sawa anto makambani kamweraga yes sir my master I will go yes kana tesa sawa ndeka ranke murogarogagia nkiripotera Weru TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe Mbita wa Samuel Gaishma Ururu wa gitiki wa bunge bumara Farinda nkadhari wanene na chumiretie na kumeneria kiria kuga niwe nyange bumaratathi yao ya kampeni Farida ariugatenetete adhara ya nkurukia ngiri magana ele kumaniana wenyange abo burane ndia kuthira kiwa abo bangi ni aregani baki ya Mwati Mugambi na otoache kuma mara wenyangia na wanangi bwa maratati maringichiacha imo mathina bararingichiacha banini tabura Farinda nkathaba gukurukira kwina wenyangia kana wanangi wa into jiantu tari wogu ndegwa ndemurire ni nyaburu nonto bwa gutwika bana sijiakwa na posta sijiakwa irutetwe jone na ikianangagwa werwa kwa ne kwekira nkathinkethira ni ndute ngacokia riu na kaira kamatirwe riu itekuoneka na kiriro nkathari uga maratati mama mari na goro burigana mona kurutithia magana maratati mama na kurara kwambo agotire kiaringitie ritho ukaraithiria karatasi takauka mwe kanini kauka A3 turega print na 40 shilling alafu ithira ora printete maratasi maku maingi ta like maratasi tangiri jere usoke withire urethi kila pari na gutia ntu kuona karatasi no kamwe marutetwe me monde banera nini ukethira turime nonto inge ithija kuringana na sizes ukethira urame printed na gintu na ta 60,000 ukaraithirio kona ni asara yake Kathana rombete nthuke imbithi gutiga gutumirwa gichiacha kuruta maratati maringichiacha barabangi riu nkaromba vijana tutigeni gutumirwa thuku siasa ni kwa muda kidogo na ikathira na tutige gutumirwa thuku buta fadhari mauntu mau tukurothanira te mauntu mega ndegwa ndino ruru muno nuntu ugatumira mbeca nyingi ku print those banners ku print nyamwira posters usoke mtu eje athukangi jionde it is very unethical leo ana siasa tutigeni ku nituringe peaceful siasa peaceful nitutige kuthuka na ngeria into na niganko buromba tafadhali akirikiria nkathana uritie aringichia cha barabara jia chani goteya na kunenkere shima mbicha cha barabangi no lakini nkaburomba tu na gitio kinene muno bwenderee kungwatira nuntu riu thinera ndinayo ni bwa gutwika ati maratasi inte kwamba
mari ndamba muthenya utuko makarara kurutwa riu nkaburomba tu ito respectini mbisi ya mtu tiga gwikiro na mbisi ya uria ugusupport iguru ria ugungi nituheshimieni wethira post ya mtu me heshima tiga mbisi ya ekare au thi swa nafasi ingi ya gwikira kuno nafasi tikajiathira no lakini wacha tu tuheshimiane kwa hii safari. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Mateni Mugambi. Gotono ya skaba no dimenti erungura no dimenti Bishops Forum muthenya ruari ni bethirite bakiotanaira na kubuide maromba ya kurombera ithurano baruga moroto uyo maromba ya ruari ni kurombera thiri kaitene ka siasa chekithurano ke mweri yuana na ithengerete bakiaria nyuma ya maromba ya thinjirwa ibauriti akari kwa siasa bonde kanya kuthikira agenda chiona burani ndi bakethira bakicha live bakomenya mutugi kare katutaririe ni atumirie bamakanisa mwanya kuma gicigo mbunge kia North Imenti amwe na bamwe batongeria bara bakururite mwanya gicigo mbunge kiu ario Arima Mucheke na Elias Murega bo baire bakirura giti kio bunge umwe na kiama kia UDA na ungi na kiama kia TSP muthingatanio amwe na atongeria bangi aria bagutirimene muthenya jonarwa mukawe ne jumwe makutano bari na moroto jo kurombera mongo jwa Kenya na Kinya kaunti ya Meru kagite na gaka ga siasa. Na baki aria bamwe batumiria ni baugite babariromba siasa baba gwitiria siasa cha thiri na Kinya gwati mbaru bao bagokia ndoa na umusiasa nawe kanya idingire ndebete kumakanini kiamene kiri kwari ati gaturinge kura na thiri gatuerewe thiri ni ekomba gutethia Kenya. Tusikize watu wanaweza kutuletea maendeleo na watu wanaogopa Mungu ambao watasimamisha, wataleta end of corruption. Na kire uge bwatongiria baba bagi siasa muntu asrindas no monka twitikirie tuchora twagwatithania antu betu especially nandi twititi kumika a choice antu batikelo ben dividend ki mikarire lakini no to divide madhuganio lakini to undivided uri antu bakara ati kijonde tuke mwathani mbere na tuke siasa cha thiri icho siasa ira chikatondeka witi na mbere inyethira tomba kudifa ke ideology na ki mantizarea maybe misimamo yetu bauti kuga tomba kwithira twendwene kana ithiro endo ko itukoria Kristo na Islamu na bangi bonde tweze amwe na tukethira kagiteneka gekaraza tomba kwathurana ntu betu. Arima Mucheke na ringirite munini wa mutongiri wa Mungu William Ruto ndebe ule niwe mutongiri wa kiama kia UDA akiuga kiri utongiri ambao ni mukaria komba kuono kathine na ijari wakagita gaka ithira wori support thirikari Azimio we mundu wana baku we mundu family yeku na we mundu eku wengwa nondu ria maisha jaitirie takajaitirie ke muntu ria ke raini yenge ya siasa jaitirie kintu ro yonde na jaitirie gitu twinde ko winkori antu ba Meru antu ba North Imenti kuburia chiomie ni tumbe gukurukia thirikari ya William Samoei Ruto ya UDA nikenda maisha jomba kumba kuchoka nthi kuma gicigo mbunge kia North Imenti nkiripotera nteto cia Weru kwarieto ni Mutugi kare Bwekare no ntu bwande to mutageri no tukudane ende tukekera gatanta kirende tuchietu nkato na chano ntu bakwidira watanite na uri ende nyuma nende akaitakate kora tukudate kotana renge ke mubango yuagaru ya siasa tukudate kele ke kidira ampado chiato ngeri baba baile kai kwidira nende chietu mai Kinyazimio ya chakura nkorokina re muremio mirake dira akite tuka kana iwe twede tukata nyuma kaita kategori nonto bwa garu ya siasa moneto madidi au Karimo Rain Komen and get of Phineas Imana